Okhulumayo nguSibongile. Kulesi siqephu sizobe sigxile kuma-rational exponent kanye nama-exponent laws. Lana sinikiwe u-3 square root waka-125x to the power 6 kanye no-y to the power 3. Esizocala ngako la ukuthi siguqule le square root esinikezwe sona senze ama-bracket 125 x to the power 6 kanye no-y to the power 3. Sivale i-bracket lethu esithi 1 ngaphansi kuka-3. Uma sengicedile la ukuguqula i-root square ngiyenze ama-bracket, ngizohlukanisa u-125 uzoba wodwa kanye naloko kunye. Uma sengicedile lapho-ke ngizothi 125 phansi kuka-1 ngaphansi kuka-3 ngimphinde ngo-x to the power 6 to the power 1 ngaphansi kuka-3 ngimphinde ngo-y to the power 3 1 ngaphansi kuka-3. Uma sengiqedile ukwenza njalo ukubahlukanisa ngizogxila la ku-125. Lo 125 ngizocazulula, ngifuna ukuthola inombolo encane engizokwazi ukuthola impendulo. La u-25 ngizothi u-5 ngimphinde ngo-25 kanye no-5 engizomphinda omunye u-5. Sesixazululile lo 125. Impendulo esiyitholile la uma senza kanjalo la sithole u-5. Impendulo esithe sayithola sithole u-5. Bese sihamba sembhala u-5 wethu. Uma sesicedile ukumbhala u-5 wethu sibuyela la ku-x to the power 6 to the power 1 ngaphansi kuka-3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo siyaziphinda-phinda u-6 ngimphindaphinda ngo-1 ngaphansi kuka-3. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo la nangidivayida lo 6 ngaphansi kuka-3 ngizothola x squared. Impendulo engizoyithola la ngizohamba ngibhala x squared. Uma sengicedile lapho ngizobuyela kulo y to the power 3 to the power 1 ngaphansi kuka-3. Lo 3 ongaphakathi ngizomhlanganisa nalo 1 bese ngithola u-3 ongaphansi kuka-3. Nase ngidivayida ngizovele ube u-1 ngithola u-y phela. Siyachubeka ngempendulo yethu. Impendulo esizoyithola la ngu-5 x to the power 2 kanye no-y. Lena impendulo esithe sayithola. Ngiyabonga.